I veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi klip. Danas, ljudi moji, ću vas naučiti kako da majnujete, odnosno da rudarite bitcoine sasvim legalno i pošteno na našim prostorima. Tako da, ljudi, proćemo kroz par koraka, nadam se da ćete sve shvatiti, jer, ljudi, ništa nije posebno, sve je legit, sve je easy. Tako da, ljudi moji, prijeđemo na tutorial i pogledajte kako se to radi i kako možete uzeti neki cash. Prvo što treba da uradite je da upišete u svoj Google pretraživač CryptoTab Browser i idete na pretragu. Zatim otvorit ćete prvu stranicu na Google-u i, ljudi, tu će vam se otvoriti taj menu, tačnije taj download page. Ovdje ćete vidjeti dosta nekih objašnjenja kako to funkcioniše. Sad ću ja to vam ukratko da objasnim da skontate kako funkcioniše. Znači, ljudi, sve je legit, pošteno, tako da imate slobodno vrijeme, uvijek koristite taj smartphone, zašto ne bi iskoristili priliku i namajnali neke bitcoine. Kada otvorite stranicu, na vrhu stranice vidjet ćete, ljudi, download, znači sasvim easy, pritisnite download i sačekajte da vam se to preuzme, to će vam se, ljudi, brzo preuzeti. Kada preuzmete instalaciju, pokrenete, instalirate na vaš PC ili u slučaju ako koristite mobitel, sistem instalacije je isti. Znači, ovo je ta, ljudi, browser koji dođe uz to sve. Znači, sačekajte instalacija da se završi, par sekundi i gotovi smo s tim. Ok, kada instalirate Crypto Browser, otvorit će vam se taj njihov browser i tu vam se, ljudi, sve nalazi što vam treba. Imat će tu ovdje neki tutorial kako to ide, idite next. Vi koji želite da se uputite malo bolje, pročitajte to kako funkcioniše i na koji način to radi. Znači, ljudi, možete to sami najbolje skontati. Kada dođete do tog dijela gdje se trebate prijaviti, ljudi, ići ćete sign in. Pošto ovaj program koristi vaš Google, tačnije Gmail, upišite Gmail, upišite šifru sa vašeg Gmaila i, ljudi, to je sve što vam treba za kripto rudarenje. Kada ste se prijavili na svoj Gmail, tačnije Google nalog, otvorit će vam se dashboard, tu vam se, ljudi, nalazi sve koliko ste napravili u ovom danu, koliko ste napravili bitcoina i koliko ste, ljudi, zaradili novca. Sada ćemo prijeći na stvar da počnemo da majnujemo, da vidite kako to, ljudi, izgleda i da vam objasnim šta tu treba da se uradi. Znači, kada to sve odradimo, imate ovdje u desnom uglu CryptoTab. Znači, pritisnite CryptoTab i on vas otvara na sasvim drugu stranicu gdje se sav taj sistem radi i gdje počinje ta zabava. Znači, ovdje vidite, ljudi, mining speed i vidite ovdje hash per second, što se kaže hashovi po sekundi. Imate taj cloud boost, to možete kupiti, ljudi, kao cloud boost vam služi da boostate vaše vrijeme, tačnije da više zaradite sa tim boostom, da što prije dođete do više bitcoina. Vidite ovdje mining speed, tu samo, znači, pritisnete jedan lijevi klik, idete ok, got it, i on se automatski pali i on počinje da rudari. Znači, sačekate par sekundi i sada ćete tu imati, ljudi, izbor da izaberete kojom brzinom će on raditi, da li će to biti maximal speed ili neki minimum speed. U ovom slučaju to je neki minimum speed ili srednji, vi možete naravno povećati na više i on će vam naravno više zarađivati. Kao što vidite, ova brojka se sa 2000 promijenila na 3000 i nešto, s tim više zarađujete jer ste uključili taj mining speed. I on, znači, radi tu, znači, haša, kao što vidite, on sakuplja te hašove i pretvara ih u bitcoine. Vidjeli ste, kad smo startali na minimum bilo je oko 2000 i nešto, a kada smo povećali na max, on ide na 4000 hasha, što znači da puno više radi i puno vam brže sakuplja bitcoine. Ovdje imate taj tutorial, naravno on vas uvijek obavijesti ako niste još skontali kako funkcioniše, ali to bi, ljudi, bilo sve što bi bilo od osnovnih stvari, ono što vam treba za rudarenje. Znači, vi možete ovako isto na mobitel, svoj smartphone instalirati i on će raditi, sve zavisi onoliko koliko budete vi želili, on radi u pozadini, ne troši bateriju, tako da aplikacija je, ljudi, sasvim legit. Kada dođete do željenog iznosa, tačnije do iznosa kojeg želite isplatiti, imate u desnom ćošku 3 linije, pritisnite tu i tu vam se nalazi taj neki vaš meni, koliko ste napravili ukratko i kakva je situacija trenutna. Imate ovdje Withdraw Bitcoin, pritisnite to, ljudi, i to će vas automatski prebaciti na stranicu isplate. Znači, minimum je da skupite 0,0001 bitcoin da bi vi to mogli izmijeniti u prave pare.
Što se tiče ovog tutoriala, ljudi moji, ostavit ću vam link dole u opisu, naravno da se registrujete i probate svoju sreću, jer nikad ne znate u čemu ste dobri i šta vam ide od ruke. Ljudi moji, ovo će biti prvi tutorial što se tiče rudarenja Bitcoina, tako da ljudi kada skupite neki iznos, pišite komentare, snimamo drugi video kako da podignete i kome da prodate svoje Bitcoine i kako da dođete do vašeg novca. Ljudi moji, hvala vam još jednom što ste gledali ovaj klip, nadam se da ćete uspjeti ovo srediti kao ja. Kažem vam, nije ništa teško, sve se može to srediti, jednostavno je aplikacija, ljudi radi u pozadini, možete je zatvoriti jednostavno, raditi nešto drugo i da vam pare idu. Ljudi, vidimo se još jednom i pozdrav!